Wonderful at say and necessary no share many I what men soup men ma bamu na me bro aduro bi aduro me ton no na board ni ye na nso sika na editor panin bi trance ne ye fa nyansani pa ye fa King Solomon sa panin mo wi asisika wanya na obi nya bi mro so besin de na ene nyansan so emu do na on na kan asem bi se men kan che on dey or say as you think so shall you be on secret odi nya no ho secret odi nya nyansan ne say kwan ofa so dwene no sa e na obayo. Maybe it is time you take a pen and paper and start asking yourself, what is it that you want for your life? I'm not doing say ultimate transfer now book component bi say e dey na me pe e ma mabrabo e dey na me pese mabrabo eyo e dey na me pese ma wade eyo why na me pese me dey na bubra e dey na me pese me nya na brabo mu na be na me gidi say metimi ayo amene bagie emra obi say sansem we tie eni bi o wadwe mu na ka che o say nyama metimi ayo beboa me no ene say me shift my attention from nyama ema manenje to nyama be hye me nkuran say me yi ma adwene afri nyama ebomu abamu na ma ka nsem a be hye me nkuran. Besides, decide to shift your attention from the things that are making you happy to those that can bring you peace of mind and happiness. Decide to start living your life in your mind. When you can mind there, it be friend wakra and then soul. Now wakra no, nema mi ansa na ejina so. Ene adwene empo wope ene watinka. Wonu wakra no enti wakra no bebra ene adwene atinka ene wope awde ye nyoma. Wakra no bedi nkunimu a adwene wope awde ye nya oye ene atinka. Na adwene bi abadwene na be kenya atinka bi ne kenya sa me pese me koyo. Onipa bi ani wa waye bibi a wani ka anwene ho. Onipa bi ani wa waye bibi a mfatimu pokane. Na otimu po ekenya atinka na ekenya wope na ade wope akoya de. Enti wokra atosia mensuro anapa bia wo sode a pagya wonne na pagya wadwene and focus your energy on what you want for yourself. You are in the wrong place. Focus on what you want to come out with. You are suffering. Don't focus on what you are suffering from. Focus on where you want to get to. Yeah, Mitaka say, don't think about what you are going through. Think about what you are going to. Men you know ma wo nemu semri no. Na dwe baby awoko ho. Ebia na wodi hia, ye na hia we ye o, ene dabi ana wo yade, ye yade be kumi o dabi. Ah me ho to me ba. Mapo mu tre me ba. Ah menye eduru be kenya ame. Wo ho wo dwe sa dwen we a enkenya eba watinka mu na ma wo pe ekenya e ma akopa de pa. What you believe you achieve. What you believe you attract. Ade bi abagye die no. Utwa ne mfoni wo wani so, e fa ne visualization. Na ade bi abavisualize no, ebamu ma. Ayemra is a law of life. The law of attraction works just like the law of gravitation. Won say woto ade ekosoro a ebesa aba efom mebo a. Saa so na wodwa adwen pa a esan beto wanim. E na adwen fi a ebeto wanim. Wodwini adwen a Kenya wo a ebeto wanim. E na odwen abomfi adwen no ohia na yade adwen ebeto wanim. Anapa bia na na pa wa sori ana bia wotemi bia say wiasa ade asa. Ma adwen abadwen no enye ade ebe Kenya wo gidie. Na gidie e Kenya mfoni abetwa wo adwen proso. Na kwabra bomu na gina abrabom say osrani. Me swa no me ma me kura bi frɛ me din bi yesa me de me nsem fata ni oya ane sɛ ode gide bi to madwen proso wo ho wo de you good for nothing wo de you good for nothing ode to madwen proso ka me gitu mu a kanya me ne na emu na me ma me ebehu me na me ma me so sa madwen wo sɛ wo de wo sombo wo de wo your mama me ma me Kenya matenka e Kenya me gide sisa gide na me ma me kura ne to madwen proso no na ampa ni oka na me de akire ene me ne se osane e ka kire wo no na kan the opposite of the e ka kire wo na wo gide sisa. When your belief system changes, your attitude change. Attitude changes, your behavior changes. Wow, no se gide a wo gifa ho no
media me mama catch him say you are great what the otebrofo and maybe police will be by a few who can't perform no jai some maybe omachi na etuchi na me na ka say a post for be by say be chief you for no whom akwada keto na me 2 years me hwe brofo bu na police akwada any made and a post for the sound achi me brofo ka na me nim ba me kan say mo nyina de hye me nkran e kire me say me your mama and na ma me hu say me kasa e ma post for eja ne obaye na me kasa betima sakra manfo me ma me sisa gidia me ma me kora ne to ma dwem say me de me nsem fata no enti gidie ekenya empo emfoni abetwa go adwen pro so ye fe na attitude na otwa mfoni go adwen pro so a ebe kenya ne ya ye fe na behavior enti na de me bisa say if you believe you are strong you be strong. If you believe you are healthy you be healthy. If you believe you are good you be good. Whatever situation you are in, do not let the situation define what you believe. What you want to become should define what you believe. Tibie bi a wo mu no, men no nkyere adwene abadwene. Na mom ni apese okomu no na be kyere ni abadwene. Oh, tibie a wo mu no, it is likely you might think negative. It's likely you will think so, do not focus your thoughts on that. Na adwene be bi apese okoho. Esansa adwene ene ebe kenya wo. No one can live beyond their thoughts. No one can live beyond their emotions. No one can live beyond their attitude and beliefs. Onipa bia ni ho obetimi amana na baba ayesonko esina adwene awodwene ho. Onipa bia ni ho amana baba ayesonko esina atenka wakanya ano ho. Eno onipa bia so ni ho obetimi na baba ayesonko esine nyoma ogidie ho. Ena obia ni ho obetimi amana baba ayesonko esine nyoma waje atumu se ebebem ho. Ni abeji atumu no ena abrabo ebebem amawo. Human beings, we can alter our life by altering our thoughts. We can alter our lives by altering our emotions. Ebi awude atenka omuni awude atenka abonfi atenka enye yi awude ho de amiyo okumiyo sa atenka no a wodwene no. Se wodwene adwen papa ube kenya atenka foforo na abrabo asesa. Me say we alter our lives by altering our thoughts. We alter our lives by altering our emotions. And we alter our lives by altering our beliefs. And you can alter your life by altering your attitude. To abrabo nko yi anye oyemo e wo woto ye. Aba nko yi anye ebia obi a wo dan na obi anan wo. Abrabo nko yi enye empo awade awo mu. Na empo awade atete ampansam a ene awafo na adwen amodwen fa mo ho. Ene adwen e wo mutim amode bubura. Ene empo atenka mo kanya na napa ne awie na nwumre. Ene empo susu ya mo susu fa mo ho. Ene mo ne. Se mo sesa adwen amodwen fa mo ho. Mo sa atenka mo ma mo ho a. Na mo sesa susu ya mo ma mo ho a mo sesa mo ne ye. Na abrabo ebe yi. Wo ton ade, wo kwa adwuma wa bre, obu afu. Ko tan no beto ne sa suba no e wo adwene a wodwene. Sakramu na fa se de etata wo dwachi. Se te bia no. Obe atrata wono so ene je wono ho. Like attracts like. Adwempa atwi adwempa eben wo. Adwempa atwi ni papa eben wo. Adwemfi epam ni papa na odi ni pabone na eben wo. Wo se na meka na se. Adwempa atwi ni yepa ebre wo. Na atwi ni papa ebaw. Na adwemfi atwi ni pafi na epam ni papa. Like attracts like. Thoughts are attractions. Yeah, ofo se adwene Nyankopon de makwa. Ono be wi ase kwa adwene no di kan adwene ye se ma menye we odwene nti adwene mu oduye to ba adwene ya na wasfa adwene sa adwene amedwene eye sumu adwene na eye han mu adwene sumu adwene jato eye adwene ye abufuo antenkafi eye adwene ya bomfi ayo eye adwene ye empo etimodne entro ene otan ene bone a fatu ba bi na adwene ye odo adwene hu twa adwene ye empo papa yo ena adwene a ekenya awo ma wonyanya nsa akwan na fa bubura na bonso abrabo no ensaida abusia meja hawate na me dese wodo afidie to Adom TV ehwe me onyame ankoso nhira na adepache yen na Adom don yen ye hye Adom TV a yebesa di nkomo mama me na eja wo be kampedu ase na me nda Babs Abdullahi so ase na me nda Priscilla so ase
I mean na camera for ejina camera echi atwa me na MC a na sound for nyina ase woni onyame antina